Tabi TV vam predstavlja top 10 najslađih mačaka na svijetu. 10. Maine Coon. Maine Coon mačke su jako velike mačke sa jako dugačkim krznom i jako prijateljske osobnosti. Ova mačka kad naraste do svoje pune veličine može težiti čak do 7 kila, što je jako veliko za jednu domaću mačku. Ovo je izuzetno prijateljska vrsta mačke te se jako dobro slaže sa djecom i sa drugim kućnim ljubimcima. 9. Britanska kratkodlaka mačka. Ova preslatka mačka prijateljske osobnosti čini jako dobro kućnog ljubimca. Ove mačke su jako slatke već kao bebe, no kad odrastu one se pretvore u ovu ultra plišanu mačku koja izgleda kao nekakva igračka. Ovo je definitivno jedna od najslađih mačaka ikada. Ako se slažete, ostavite komentar. 8. Bengalska mačka. Ova bengalska mačka izgleda baš kao nekakvi mali pitomi kućni leopard. Ako volite leoparde i kućne pitome životinje, sigurno volite bengalske mačke. No pazite se, ova vrsta mačke baš i nije toliko pitoma, već malo više živahna. Mnogi ljudi vjeruju da znatiželja i inteligencija ove mačke nju izdvaja od drugih. 7. Munchkin mačka. Ova američka vrsta mačke je baš kao i svaka normalna mačka, no ima jako kratke, slatke noge, zbog kojih izgleda pomalo smiješno. Može biti kratkodlaka i dugodlaka i krzno joj može biti u bilo kojoj boji. Jedino što izdvaja ovu mačku je koliko su kratke njene noge. To i njena zaigrana prijateljska osobnost čine ovu mačku prema mnogima jednom od najslađih mačaka ikada. 6. Sijamska mačka. Ova predivna plavooka mačka sa jako karakterističnim krznom je definitivno jedna od najljepših mačaka na svijetu. Ova mačka, osim što je preslatka, je jako društvena i voli se družiti sa ljudima. Ova predivna mačka je najsretnija kada provodi vrijeme sa svojom obitelji. Ako ste vi vlasnik jedne ovakve mačke, ona će se snažno povezati s vama, te će očekivati da ćete se puno družiti i igrati. Mislim da je najslađa karakteristika ove mačke baš to što njeno crno lice ističe ove predivne plave oči. Ako vam se do sad sviđa ovaj video, ostavite ovom videu jedan like, komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa. I napišite mi u komentarima koja je vama najslađa mačka ikada. 5. Perzijska mačka. Ova perzijska mačka ima jako dugačku dlaku, te zbog toga izgleda jako slatko i pitomo. No nešto je kod nje čudno. Izgleda kao da se stalno duri. Sad, da li je to istina ili ne? Pa vjerovatno ne. Samo tako izgleda njeno lice. Ova mačka je jako pitoma i prijateljska, te se voli izležavati i ljenčariti, te maziti sa ljudima. Ova mačka ima jako kratku njušku, što nije samo slatko, već se nećete morati brinuti oko problema s disanjem. 4. Ragdoll mačka. Ovo je još jedna preslatka američka vrsta mačke. Ova vrsta mačke je jako smirena, opuštena i voli se družiti s ljudima, što ju čini jako dobrim kućnim ljubimcem za mačkoljubce. Ove mačke vole se družiti sa ljudima, sa djecom i čak sa drugim kućnim ljubimcima. Mnogi ljudi smatraju ovu mačku jednom od najslađih mačaka ikada zbog njenih predivnih plavih očiju i veličanstvenog krzna. 3. Birman ili birmanska mačka. Ova predivna mačka izgledom je jako slična sijamskoj mački i ragdoll mački, no mnogi ljudi smatraju da je ona još slađa od ove dvije. Ova mačka ističe se svojim plavim očima te svilenastom mekanim krznom. Ova mačka je jako inteligentna te dosta sramežljiva i povučena, no i jako voli ljude te ima prijateljsku osobnost. Definitivno jedna od najslađih mačaka ikada. Da li vi imate mačku i koje vrste je vaša maca? 2. Ruska plava mačka ili na engleskom zvana Russian Blue. Ova mačka se nalazi na drugom mjestu ove top liste zato što je predivna. Svojom plavkasto-sivom bojom se ističe od svih drugih na ovoj top listi. Njen izgled upotpunjuju predivne velike zelene oči. Ja da imam jednu ovakvu mačku, ja bi stalno gledao u njene oči, ne bi ni prestajao gledati. Ova mačka je srednje aktivna vrsta te ima jako pristojnu, no zaigranu osobnost. Ovo je definitivno predivna mačka te jedna od najslađih ikada. Što vi mislite, koja je najslađa mačka na svijetu? 1.
ukrajinska, šalim se, Scottish Fold ili ti škotska mačka. Ova mačka ima predivnu, veliku, okruglu glavu, zbog koje izgleda kao nekakva plišana životinja. Za razliku od svih ostalih vrsta mačaka, ona ima uši koje su povinute prema dolje. Ovo je umjereno zaigrana vrsta mačke, te se jako veže za svoga vlasnika. Ima jako mirnu osobnost, te ne zahtjeva puno brige. Ako biste se vi htjeli brinuti o jednoj ovakvoj mački, i ako se slažete da su sve ove mačke na ovoj top listi preslatke, ostavite ovom videu jedan like, komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa. I napišite mi u komentaru jel imate vi mačku i koja je vrste vaša mačka. Pozdrav svima koji gledaju ove videe.